kwishyura ahabwa abana be okwenda kumbingo mu kibanja umuri Ntura umuri Kagongi umuri district yambara ubwo bwahati natura wengo munju kandi abana bibona bakamusigaho bayigera hamirimo yabo. Ow'emyaka 96 y'obukuru twamushanga mu makaga kishe numa umuri Ntura Kagongi umuri Kasharunos Mbarara district yatutebeze mbere yaresere natura wenko munju nkencwece kandi obwe yazira abana b'ikumi ngo kandi bona akagaruka kabashomesa. Nyine emyaka 86 y'obukuru kandi nkazara abana 12 babiri bakafu bakaba yorongo hasigaraho 9 umwaka arigakweita yayihanika mugisha nagira ngo ekaye yona etabangwirwa umutabano rukumanywa ka Benjamin ahimbisibwe owarjiro mahe nabwa nyuma yo kumwe mu busika bwekaye umutabani Benjamin akamuretera ikipapura cyo kumubingo mu kibanza cye kandi ubwo acurire. Benjamin akabana endo busika bwenje yanjye bw'amakaganje nagira nti no nyoti ndikwenda musika korwana ndo musika uryasikisa umunzu yawe konka abana banje bona nkababaganiza ikware no bako babeshye banje buri omwe nitaka kanita karyanjye rine chapa tata Muzeyi Kasisi ayongire yatugira ngo mutabani Benjamin takomeraho ngo akomise nabinise bona babire ne bamureberera bwa nyuma yo kubiguriraho rubanza rw'ekishobobo urwo kwitanye nabo ngo bakamushuka petroli akabari yo mchiyunga tekere kumba ndiaho mwecura ebintu bye byahansi byone biriyone bisya randa nkwata kunza kumzura birema nyeto mwana mwijukuru wanje Jude nambwenda here na statement ndindetera kadomara nkako kakakarumwa meza kapayiro gijwire omwana jenirukango kabana ashitaga tiyambuga ayetera hansi ameze gatika ababe mwana rwizire mukabeni mukabaroni abine kandi obwabine no kubaho wakabataro twaganira hona mwijukuru wa Muzeyi Kasisi wabire natura no mukikuru yatugambira kunyine nkuru yahire wakaka kari omuchiyunga tesere cyayi inaje ukura nahure nduru nirukanga ndukuza korebe cyabahera kuzaya kushanga nashanganya konkora kwisubo mu rogorhongo mose bitetei nagaruka inaza kuri yakuronda kapayiro kamisi kugamushika kunaba niza gamushko for the first time nagwa hansi terabaze gamushika nagaruka kuza kwenda gandi ndufutere ndura abantu bona bakabahurire aboko nyuma bona bija kumiyamba korebe cyabo mukikari batiyamba twaguraza tama first aid at the end of it all bamutwara omwiraro we bakadadi na mka anko bamutwara omwiraro ajeke yamara ekiro kimwe bamugumiza bamutransferinga kwisahina je kura nkabanda ishomero ngo afire abibembezi becyaro eki hamwe n'abatura batugambira hambera yeka ya Kasisi ngo kiri kumubona bonesa nabana babi yashomise munonga hamwe n'ibintu bye biyaye korire kore ibintu byawe uri kuteka teka nyenja kare no zaganyirwamo ganja garuka kubona boneramo hakiro gabota kozire ukidura munzu we akorangana bakoze basanga umunzano mwakabiri mu muyambe ecyatangariza bataka n'abantu babiri bari abanyabuzari bekeje no kureta mutungo gw'umukikuru ubwo bakugwiyambarara omwanya bwo kugutatsi umunju gukaguma heru abo abantu batikirizana bakahika kumuzika kudatahira umunju yawe nangwana nawe kuzika umugurutsi akabana yenda ngumukazi we bamuzice ahibazikire nyina mwene nyina zara kunkaba tabana bamwe bayanga mutumuziko munju nawe yayanga mutumkumuzika bamutwara bamuzika hangari mbwere kutwereze kurwa mu rufu twayicura polisi erukuruga yayikurga terpoti nyina akagoje kutugambira kiruho tishire na mwero siwa yakwata abantu bashatu umutabano bagweta bine no mucyara we hamwe n'amara wa Kasisi ngukufa kumugigurogu no bateka ngo bakamuteka petroli yabiriri mu mahega yabaruka yakwata imyenda umukikuru yabona kusikongana kitangaza
omukiguru kuyayire nayo kiba petroli ngo ba polisi kuba kugamba amateka gayikira kusya gakargo bakagayo kandi we muhara wa Kasisi Natwera Flavia yatugambira mbere kureterishe bo yabonabona itetwenka abana ba muzeyi ntutina kwija kuza kureba muzeyi habwo kuboriya ntutina batatwata hashimwe ne baba kwatara kandi muri mu makagani kandi nabariya bakwasere bakabatarumuka konka mbwe nabo kugira ngo hakabamo kwebaganisamo haba abana bagumere na muzeyi haba ho bana bagumana mukade so eco nturetera mbwe nagezaho kufireteninga buryo muwe no wa side ya muzeyi ngo amuhungeho muzeyi agume wenkumuje twaganiraho na Benjamin ahimbisebwe mutabano wa muzeyi Kasisi Hasimu ari kugambwa kuba niwe arge nyuma yo kutuntuzishe ebi nibyo yatugambira bakugambira ngo bakitanye nabo then hato garsheyo ogendo banzo garka kura untu asangwe Turkia tu asangwe Turkia tunashire then toru munyamakuru ko do munyamakuru ko polisi ogwa ya kwaru kozesa ayisire nyina she's a suspect, she's wanted she's running she's on the run nyina kamwitata bakamwosya na acid ogwe niwe yagizire nyendo banza ze bwizwera ayajuguzire noha yo gendo ze bwizwera wahura right now yes gendo ze bwizwera omushango gukiriyo bari police cells get in touch with the OCCID mwene choncho turiyo nchubona bonesa sho ndiye nikubuza allo yes omukuru Benjamin uriyo nongera ngo nabona ata ogwa yakutwara ayine cyara muhire no oha yantwarayo ubwo umusigazo wa you agenda noha don't you know that I am aware then so abwenchi no zibera abo kuzagwa nabo okutayayirasho abwenchi kwaze wasanga umuserikale ane bagira ngo okabazibira kuba kuzayo kwaze wasanga umuserikale so mbwene chikubona bonesha sho niki nakubuza kwaze wasanga umuserikale ne yakuzibira ngo tatahayo so ati muzeyi natura mu mbera kikari no hari kumubera iwe kuwaza muzeyi no mushamukuru aine right yo kweta family meeting wate iwe to kungetera family meeting waura aya kutwara yetu wasanga ho polisi bueno tugambira cyo mukuru hold on wasanga ho polisi answer one question by the way nabagira ngo ukahumura ubuserikare no basereteninga ngo umuntu wabyari umusirikare nakubuza do you have evidence nabagira ngo nokoresa chance do you have evidence nabakugira ngo nokoresa chance yo kuba munyamaye kusereteninga abantu abo kuzarwa nabo do you have evidence icyo no kigamba hoki do you have evidence so kare tugambire if you don't have evidence just ask me omugurusi Kasisi nashaba president Museveni munywani wo yarondira karuru ke 2021 okumuhwera ingwenda ngo munyambe abana banje bari mu chome batera uburyo barekurwe beje banyambe omyaka yaje yakuru umuringo gupolisi yakwaseremu bakamwana ba Kasisi hamwe n'abatabani ababire ne bamureberera chairman LC3 yakijumirira no bako bakozire nshobi konko muri ngo bakwasirwemo kukaba gutashikiri kandi ni abantu bakukira kukoreseza urumi ngo konke nguzi yakusisiriyanga so tkatekateka ngo abasirikare ababizire umwe bakaba barumwe nguzi omwana wanje kayamba nabonesa ekintu aramukorere tikero degrees inibiri nakora kabaro mu university abana bona bakoyira bandeberera bariyo mchome mwini yoni nyenda kushaba bebemeza bukutikira n'abanyamateka bukutikira nangwa n'abasikibuta bukutikira ebimwe bintu kubaragwe baza kubikora babuze n'abantu babarye inyuma kunka bareke kugumana bijana mani abo kuba bari influenced bakakora ibintu bikutsigaza
gap aitwagera kurwa omwanya ogu twasiga omugurusi Azaria aina kijukuru mu nju ye kandi akunyina ryo mu kihome abo kwereza nyina zaro obujanjabi oburikubandizibwaho ninga shete first aid yarga kokibwa omurro atakafire nde Evans Taremwa abwa TV West. Evans Taremwa ahabwa embozi nunjejo ntugumiza muna makuru obukama bwa bunyoro kitara bwatandikaho entebekanisa ezokujaguza emyaka 31 eyokujumura engoma na n'umurundo ogu emigenzo y'empango tekuza kukorwa abo kugira ngo mukama Dr. Solomon Iguru bwo kubanza akarwara okuhuga. Dr. Solomon Gafabusi Iguru okubanza akajumura engoma 2011 mu kwezi kwa mukaga rukuma rwenda 94 bwanyuma ya government ya NRM okugaruraho bwebembezi bwenzarwa okurugobwe okusya hati ariyo naza kusimya kashatu na gumu omishikirwa w'obukama Andrew Byakutaga yagamba ngo murundo ogu tubakuza kugira he mukoro y'empango ahabwo kugira ngo mukama ntakobasa gukora emigenzi y'obuhangwa ahabwo burwire bwo kugo byatunjiri ego kujaguza kurutira impango ni kujaguza okuba entekanza y'empango tekuba mu mwaka guno baitu tukuja kwa tujaguza tusima ruhanga hamwe myaka 31 yakabomba yembiro kama bono kandi yawombera buri hamu kandi butekaye nabaki kikuru muno tujaguze emyaka 31. Byakutaga nagamba ngu ahabwe nkwatanisa nungi hagati y'obukama na government ebintu nibinje bukozirwe omu butware bw'omukama Gafabusa nkenguto ekyacyendeje entebekanisa zo kutimba amajuta hamwe n'ebindi akasuno niko kamo bunyoro yakurakurana engudo nungi zikozerwe bintu bingi bikozerwe amagita bageno maiso ningakorwaho ebintu bingi bikozerwe ekisahi kyenyonyi ekisahi kyumpire bintu byona bayiro kukasumikana habukuba enkoragane nungeroho hagati y'okukama na government n'abantu abandi bona n'abasigaye batire sente zabo omukama muno nashobora ngo mukwetebekanisa zo kuzaguza ecyoro cyo kujumura engoma 2011 mu kwezi kwa mukaga rubaza kugira hemizano hamwe n'imyereko tukujya kuba nentekanza ya ebyokulya byaitu ebyamunuka na kampani y'ekweta Native Cuisine naje kuba nekora entekanza ekyo kandi tujja kuba tubamanyisa entekanza ekyo kukwera aba negenda. Byakutaga yarangira ngo nibija no kugeraho kwirukanga kandi sente zirarujemo nibija okuzigura mu cyoma ekyo kucebera abana barorire kokoro ningashikansa bamwe omu banyoro batera tocho myaka 31 yo kujumura engoma abanyoro sangire bizibu ikintu cyo kubanza kisangire mu kama buno habwa kujya mu ngandanye abayiremo kinyaga mataka tukusakira byaho kiguru kya maiso ndi mu bunyoro myaka sana kubutari badezibwe kinyaga mataka abantu bayizire banyaga mataka muno abantu munyoro bakucura muno bakitu kinyaga mataka kina kikozere na mobilizinga ebitongole bya nyakiha na government hatulolere ebitongole bigabire omwani hano mu bantu busa ngenda kubyara turozere abantu ebitongole bikwakana bigabira abantu emukoro yo kujaguza neza kutambura hakimasho ekiro kugira ngo embracing unity in a diversity for preservation of culture gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto Ambrose Nwagaba Katoto ntugumiza muna makuru obwe turi kwirera ekiro cy'abakozi cyo banza cyo kwezi kwa gatano umwaka wa 2025 irizoba twakuretera umukozi kandi ogu makanika wa motoka Steven Muwawu aine myaka 58 umurimo obu yaguhezamo emyaka 38 bitu najangu kwiha yatandika umurimo go kukanika motoka takefuzaga makanika okutondijo ni Muwawu Steven amazira imyaka erengire omuri 10 ari kanika nyenda tumwakira nje tugambira umurimo gwa makanika na mnonga iwo muzire wabo uriyo kunaro munyeto urikwenda kuzo mu murimo gwo kukanika oshime kuba nokora ki oshime kuboine bikwato ki oshime wegire kikwingana ki kangambe bicenkwakira mwami Steven Muwawu
atugambira ayonje tugambira amazina je myaka ye n'umurimo wo nguguwa Mwami Steven o live at TV West no kugira hihi utugambira amazina gawe myaka yawe n'umurimo n'umurimo ki amazina ndi Mwawu Steven nikora na Kampala Auto Garage and Company ninye makanika mukuru wa kandi ninye managing director wa garage eji itumazira imyaka mingi tubikora azanyowe gumurimo mazira imyaka nka 30 ego imyaka 30 na mnongo go munyeto muzira ari kwenda kuza umurimo go ashime kuba nakora ki umwana osomere kumwegese mice ke yabutoza twakira abana bari school drop offs school abarimira kusoma tubegesa bege myoga yo kukanika babasa kwebisaho nyencha kare no kutunga cyo kubabisaho toje kugamba murumugo ntoje bokanika motoka umirimo yona abwachi washazira mukanika motoka kandi ogwe omuzire ari kwenda kumanya kwati no kanika ashime kuba nakora ki kusara mukanika motoka kujikwa kukikakireke ngo cyanje kugira ngo muzeyi wanje akari makanika kunagire kuzarwa nasanga tuyine garage ari kanika motoka z'abantu so nanye nakuno umurimo gwe abo kuba niko gwatusumise niko gwatreverire kutubisaho so nanye nakuna umurimo nakunda ndi kandi koro buri mu makanika osomere kubanza gukunda ukabona gukora kutunga musente gota gukunzire tukabaza kuya musente ati eje motoka eji nabwe yabe sisikire mukake umutwa kugireta kajakisa tujyasesinga tujurikiriza ubwira buri wakare turikizana na namatugito manyango ati yafeki konkati barese motoka z'amasanyarazi tukozesa ronchazi kukebera ukamanye kifire ko kutonka icon ya dashboard ukakebera ukarebe kifire ukamwendo kikakura ukizakora kukanika Omwami Steven hariho gomurebe wa TV West ari na turebegesha ayi no mwana omuka naenda kureta umwana we nubasa kumeza buhabusiki kandi umwana ogwe nimwakira abana bayine myakengayi nari umwana kwenda kuzombwa amakani kashime kuba ine myakengayi ashume kikwingana ki na mnonga wakwegomba umurimo ogwo antukira kwakira abana barengize imyaka 18 nkite ko kuri kugamba kandi umwana asemere kuba artist amazine kasini yafu abo kugira ngo atiye birebi emotoke zizire zirya amurembe ngo asemere kuba ine cyakumanya kusomaho yaba tasomero nabwe nikibaza kumuteganiza mukakeke kuza kwega buriyo waka tugesa munonga abana batosomere konka batungire challenges ngo emotoka ati zizire ni zirya amurembe musya neteka wonke kintu yatasomera atakubaza gukora kukimanye cyiyata so tunakira abana artist abayirize kasini ya 4 omuri wa TV West akashonshorche no murimo gwanje turinkaye turi ari Kampala Auto Garage aho mu Rembo Rwamba tune makanika Steven Mwawu ogunajango amazire myaka erenje 30 Mwami Steven omyaka 30 ari birunje byotungire na nebizibu reka tanke na nebirunje na munongo akwegomba murimo ugo ukabe mugambira cye birunje byotungire abirunje byotungire mu cyo kubanza cyabyo na nyine kayanje kombeka nzira abana basomise mutabana wanje mukuru akamara akatunga degree mwara wanje ari musinya amazira senior 6 ari naza kujoininga university so nimbasa kwebisa wonko muntu umurimo gwanye ngundeberire gunkorera kimwe cyona nyine motoka ninyevuga mwe ntero w'ikinkwenda mu museji kugira ngo iki kikumuteganisa umurimo gwanye mwe gunkwasireje umurimo gwa gukwasireje ekice izo bari yaza kurenga na murongo gumurebo wa TV West nabasa kutasya zingaye nikirugirira umurimo gwa kora ratinkeje mimo yito yawe amakanika turinka basaho nokera kaseso iza usanga otegiva kutegerize ninga umwe uruza otegereza umurimo gwiza konkeche munonga at least mtwari 10 ugitunga challenges umuntu yaza kwijo umurimo gwa amakanika I expecting eche waza kwizo umurimo gwa makanika no expecting kwizo umurimo gona nko kimirimo yo nayo ya butosi bakora kuyaho ito kikwebembeza n'amazima kugira ngo umuntu naba yakwentrustinga ne motoka yeye kandi no kureba ngo ecyo uri ukora cyo gukora no kimanya abo kugira ngo ito twakora cyangwa munonga kureba ngo twatunga butanduza motoka mu town so tuwaza kufixinga motoka yo muntu osomere kumanya ngo cyo gukora no kenga kandi no kure kintu cye mbwe tubembeza safety yo kubanza Omwami Steven harabine motoka ntaka kusibwire hari ibintu umuntu beshi mukwana atancha kumanya ngo akashishikera izoba hina abana bari bagenda mu mashomero ubundi ababe bari mu isa bari bagarayo omuziro gwayine motoka ashime kuba nareba ki osomere kukebera
oiro omotoka yaberimu noyiyamu dipstick niyeji nokanyuramu okiyamu kachebera ati oiro aerorevozi omanya ngo oiro erimu ochebera mizi agaredieta ariwaka radiator niyeji radiator chibere ku mukamera omuzira ine mutwe atakumara ochebera ngo mizi garimu kokeza kumanya ngo mizi garimu oreba breakthrough kugira ngo moroke semere kubane siba breakthrough neji oreba ngo nayerwa eri revo so tware babyona ngo birije oreba na battery yawe komereje ate chekina na mpira emika jajirimu ate ezo nizo basic needs ebyo byosomere ku check ngo mukasesa ukareba byabirije then utandika motoka yawe vugogera nkabire ntonda konjaye konka wakire kangaro mu studio mukanasi kansenyo mo Gideon aho murembo rwambara Nyomo Gideon umurebe wito murunzi ntukusima aho rukuterebera hona webare okushara kandi ukatorana okureba TV West naza kumuraho kace ningaruka namakuru agandi Get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Who are you? I'm Fake, the boss king. Fake for Mecca. Oh, you gotta go the rush of way. Oh, you gotta red rush of way. Ulira, boosty, ulira. Funana, boosty. Funa boosty with the refreshing taste of Sting. Sting, life switched on. kayo okomuka humuro tugumizamo na namakuru obw'amashobero garukwetegurira okuhumuro mu rutongore okuhendera tamu iyo kubanza erizoba twatayira mukuru w'ishomere rya Uganda Matters Primary School aho mu Rembo urwambara naija kongera kutuganira ebyabana bashemerire gukora ombwiro bw'ecihumuro na no kubashemerere kwetwaza kandi na netamu yo kubanza okwehendire Susan Charlesima ari na mukuru w'ishomere rya Uganda Matters Primary School reka tumwakire abasekwa natusyaho ebirukiraho Susan nakwakira orive hambeho hamwe n'umurebe witu wa TV West izishaha ngo kutukumanya ngo etamu yo kubanza eriyo nehendera mbwenu ntwenda kureba omuzire ayitebekanisa tani ngashina no mwana naje kuba nakora ki omucyumureje hamwe n'abashomesa mbije kuba bakora ki yese ntumanya ngo etamu yakwendera abashomesa nibaza kutaha ninga nibaza kuguma ahishomero n'ibindi cyebara bene bakora omucyumureje natungo mugisha nafuna mukuru w'ishomero rya Uganda Matters kandi ahantu ho turi ayishomereri ntona tugambire ebintu bishatu omuzire naija kora cyo mucyumureje omwana naija kuba nakora ki ninga shina no mushomesa nawe ni myoga cye yarabe nakora seba nakwakira tugambira amazina gaho Ebare Suzani n'abarebe bona ba TV West izina Tumuhiro Frederick kandi head teacher Uganda Matters Primary School hano Mbarara n'amashemerwa minji turiyo ntika kuhendera etamu yo kubanza kandi okugitandika tukagenderaje ngo baguri umugisha kandi ntwenda kukisimira ruhanga munonga ubundi hatarumu biteganise munonga ubundi nko kuferwa kw'abana nkoku so twino mugisha taro mwana urukutu kugira ngo afire kureka yina bazira bamwe tuferirwe kandi nshasha nabo makagabo mukama yengere kubahereza icyumuro kirungi turonze mu cyumuro icyumuro ni cyukuru munonga kutukuza umumakuru g'ekigambo icyumuro okumuraho na no mwirwaro umuntu tuzayo batuhereza bed rest bagira ngo uhumureho nubworije kutebekana ubundi ukozere munonga umuntu ntabara umuko buruhe umuntu rero yitaga kumuraho haza umubwiro bwo kubuhumuireho n'ubwiro bukuru twazo mu kitu cy'amashomero ku reflectinga
ahabwire ubwo mazere umutamu hato mutamu nabayine byingi iby'umwana arabire mwari kushoma ari kutegana umuntu hate nabayizira ku resting mwenu unko muzire ube numanya ngo umwejogu ayizire kumuraho azo mukumuraho nikimanisa ngo naye yahumura ahabitabu kutanda kashaye mwo kushoma mpaka shaye mwe mwazi yo ninga shayisha zecura bari boarding mwenu nabayenda kumuraho na yabari muka nabamwe ntubahereza packages konka package ejo najukora apesiye nakora weshahemwe eshaye ndija zanaho indija kore mirumo imutebekanisiwe ecyo ne kintu cyukuru munonga nkabazire abana aba umukomu bashemerire kubabine emirumo ebatebekanisiwe abaro kubabine itakari yo kwinga umwana ashemiye kwega nko kwinga ukashanga ngo eshaha zumwe ari umukwinga ashemereye kwega ibintu by'umukono life skills kushanga umwana namanya kwata kushanga umwana namanya kubazira pesa arobo kushanga umwana amapesa gona gacwekera sata gataro kandi garoho nempituruzeroho nehuzeroho kongata kumahugira ki so skills nkezo ni nkuru ezikubasa umucyumuro mukabazire tukabasa kureba okutwakwigesa abana endijo nshonga nkuru umashomero gamwe arumwa kushanga ubundi abana batatazibweje omubuhumuro ekingasheje twite cyumuro stamano mwana wawe umanye byarabiremo kwakubundi arohe nshonga izo kwetaga ngo sharing n'abashomesa ningashina nabebemezi bishomero nikije kubakira ikikuru umuzire yamanya uko mwana watwaziwe abo kuba mwana yaheza kutuntura yabatashemerirwe takasho maje umwene cyo tushemerire kukimanya ngabazire kugira ngo umwana yakumuka umubuze bigenzere bita kurukayo mwenu umuteho ebigamba bironje kandi ngabazire nubwo bwire ubwo kwestablishinga ningashi ubwo kubaza kugira urutindo hagati yawo n'umwana ninyana kubagambira umwana ubwo rukongera kumuhika hihi nuko rukongera kugambira ebimukwiseho hazo umwe aruva korabo mbintu bigumire ushanga ubundi nko mashomero ko hine ecyumuteganise munonga konga bujya gutumukire hi abara kucukugambira hazo ferwa mayano mwabana ndabatina bazire nubabatina hati nikintu ningambira bazire kureba ngo yataho buryo ya establishinga yataho rutindo rurungi yataho mukago murungi agati yeye na nabana be na burungi shikabere cyenda no muzire bamyana wo mwana wabo tabire munywano wo mwana takakugambira ako mwana nagambira munywano we nenyenda ngo mbashabe nkabaziri ubu nubwo bwire uko biri no twaje nyima birgeho ibirukurabanisa mu biruho nango umwana fizito kajimazireyo nonda kugeza ninga noza kugeza mu cyumuro ibikurabanisa mu bikwasara baju umwana ni cikuru abo kuba ninyenda kubagambira umwana ugona asset itwe twabaturiyo tukura ntubantsigayo abana bituzire haza wasigayo umuntu ki ecyo ni kintu cikuru notekwa kumushongora akiri muto uwaba n'umushongora notekwa kuba umukire hihi waba umukire hihi ndwarije kugambira ebyarukunda nebyarukwanga ebyurukureba ngo bishimiye kumwombeka no mwombekamu ibyo kureba ngo tubera mwombeke nogezaho no bidiscouraging ingano mureka ngo ibyo bintu tubonire then abana abazire nitwenda kabashaba abana bamwambaye za activities zokora mushemerire kumanya ngo abara interacting nabo achikari abo mutaboni acharo nabo babasa kushisha ninga kuboneza future z'abana betu mwini kimanyisa ngo okuwochinga abaziri radabana abana bitu bazana nabo abahikana nabo abanywana nabo nacho ni chukuru munonga abuko abana aba arabine micwe mibe munonga baryo mashomero ubunda gokwe agatabonire eza Kampala bayegire bitabonire ushanga babigesa abana bawe hata abana bawe ushanga umwana woriyo no ushubira mu cyango umwana utwahita asset nchakare hendera liability
so mwene nchimanyisa ngu omwana ogu twaba turiyo ntumuhorra tumurebe nka asset rero nyencha kare ni waba uriyo nutambuka nurugo mu bundo mbyenseji ninga nukura ube numanya ngo enyuma yawe uyu niyo muntu ari strong ankiwe ninga rokukiza. Yes, turiyo ntuganira na headmaster ha Uganda Matters Primary School. Nutureba ahamyoga y'abazire y'abashomesa hamwe n'abana eyibarabe ni bakora omucyumureje kugira ngo omwana yahika omucyumuro no kushitama chonka ninga shino kubyama ninga shaka za TV chonka bitu no kora hatu remote chat ninga chorde packages eziro ko babahire na nomuzire twahurira ngo omwana tuyine kumurekera buri omwena warazane na wahera abatwareba ngo abana abo kubana bazana n'abana mbabatari barungi batari muhanda mulungi mwene no mubuga gomuzire okoreba ngo omwana mu cyumureki wamurebaje wareba okuyazana warebe byakora tukuza ha TV konka mwene hati deka turebe nimyogati yo mushomesa nimwogati go mushomesa ogwarabe na koro mu cyumureki no kushitama no gumayishimere bakabyama katwongere tugane na HM ninga shimukuru wishemereri nagwa tugambire gwanko mukugo mu bushomesa abashomesa bakoreki omucyumureje reka twongere tuganire ngokutwareba ekigambo kumura na nabashomesa nitwenziza kumuraho jwangi mahisa ngunzuza ku emirimo y'ishomero ibije kubanza twayetebekanisa twagarukaho nyuma nitwe ahituzarwa tugire bitwategurayo abo kubo mukorwa kwitu korwa bathereza skills zo kugira ngo tugire bitwamanya gukora so ate ebitukumanya gukora tukomuka tubikora tuhinga twine misiri mwenu cyo tukwendera ngo n'abana bahumura nabo bagire bakora so mwenu nitwenza kumuraho konka ukumura kafuta kacire ntuba twagize benchiko twatebekanise twagizira amashomo twatebekanise buri kimwe kugira ngo rero abana baza kuyija bashanje ito twayeteguire ikiro kumara. Yes, twagamba hona HMB twafunga mugisha twafuna abeje nabo reka batugambire ecyumure kibaye bazo mu cyumuro babetabyekanise bata omusina kwakira mugambaje ndiaho tugambira amazina gawo. Amazina ganje ni Yatinyo Prosper kandi icyo cyumuro ngita abana tatakatantse cyumuro shemerire kora plan yacho karankina azumuka egitayi munekine koraki sinzi banshenda twazumuka tuyamba habaze bitukore mirimo uyo kore mirimo mutochemerire bakanga ka pocket money bakange mutware 2 o saving onke 15 baro visiting day hariho reporting day aba saving 15 umwaka gwakwa mwene ke mutware 5 nozitaho muka utandikaho project ubuce nko kutunga enkoko okutunga empunu ninga oire hecho twataha nomuka sheme practicinga ebintu batwegise hana ishomero iwikanko muka utandike kuyamba bazire bitu tuyambe kuyamba bazire bitu tuwotaringe crops zabo tumara chinge practicing echi batwegise aba binongo mwisi reka tuganire hono mweje ndije nawe tugambire okwayitebekanise cyumureki. How are you? I'm fine, thank you. You wetebekanise ote cyumureki noje kuba nokora cyumka. There is revising my books like the topics we have yet learned and even reading ahead of the teachers so that we can come well prepared. Then there is going for prayers like Muslims they go on Friday, then Seventh-day Adventists on Saturday and us Christians on Sunday. Then there is also teaching my young ones like about their rights or about the things they will learn in upper classes and also helping them in their holiday packages. Then there is also like my parents, maybe there are some things that they don't know, like maybe some of our rights, so I can teach them. Then also there is in our leisure, like after finishing all of our chores and holiday packages, there is also watching and playing like to refresh our minds. Like even there are some of these shows that even teach children about
topics and spelling exercises. Thank you so much, but because of the time reka tuganire hono nije mwana iwe no kuba no kora chumuchumo ninga no kuba no reba TV tongo. I won't only watch TV. I'm going to go for remedial classes, like to keep online with the teacher's topics and also to revise a little bit ahead of the teacher. I'm going to keep on visiting my relatives in order to know them more, not just to keep on knowing that this is my aunt or my uncle when I don't even know their job. Well, start projects with my parents, keep on saving pocket money, like that, and I also help my young ones to learn how to do a home tours. Kare wore mnonga abana nibiyere babagambira tujagamba ko barya TV cyonga niba ko bana bayamba ho nabazire ukore mirimo twabuhurira umuzire twarebe cyarabe nakora abe twarebe cyarabe ne bakora nangwa n'abashumesa twarebe barabe ne bakora mbone reka tugaro mu studio Elias tugomize munage ihangwe Senior Susan Charsima abukwasa kutusyaho report nunzejo kandi ninjira ngo abazire bayiga byinzi ebarije kuba ano bako abana babe barije kuba no bakorana nabezi benyine arumwa bahumwira arumwa batakahumwira ebarije kuba no bagoro mu cyumuro no kumanyisa ngo abana officially nibija kumura ahizwe biro rwa gatano ebiro bibiri byo kwezi kwa gatano dero bagarike bahumurke ebiro abirnamkaga byo kwezi kwa gatano amakuru agihangwe aho nho nagahendera kandi owabanaga kusya hundi Elias Ritugusani kwendeza ihangwe runji utakarga TV West. Muzeire ukayenzura mwana wawe ashomera muri Kampala ukayenzura mwana wawe agira ubwire bwo misho burunji utakarebera handi reba twakuretera mu gishangugu Green Top School pre-primary and primary twine uburaro burunji abana nibariyaje environment ninunji nitukurakuranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi binji kandi byo kwerinda nibirunji twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa haruma ya Nanziga Masaka Road tuterera hanamba zesimu 0 mushanji 52 3 00 oba tuterera hari 0 mushanji mukagina anana munana shanji ni 5 00 Green Top School pre-primary and primary learn today lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary then boarding school. Big thing about the MTN Super wali yakapya musite wali yakapya wali yakapya MTN kabode super mustairo mpya vibe mpya then you kabode smartphone ne byakabibyonna wali yakapya MTN kabode super mustairo mpya vibe mpya then you kabode smartphone ne byakabibyonna yatungire kabode super esimu ya smartphone rero tungeza GBs 16 zabusha tandikana deposit y'emtware na networka rero zindo zishashure mpora mu bicweka buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10 no basa kushashura buri wiki nari buri kwezi kiriyahariwe turi hamwe amashemerero gito tigine kizivira amateka n'ubushunshurece nibukuratirwa MTN nerebero Uganda Communications Commission. Shemi events hamwe na Grand Promotions niba kuretera Ankore Culture Festival Season 2 hariya Ntungamo Chamate Stadium ebyo kwezi 17 ugwa 5 2024